manang Jun Siyagmet ni Ama Da kami ti 4 decade duo Liwliwati OFW Liwliwati amin nga Ilocano Intay pa ba't namin Kultura tayo, literatura nga Ilocano Babaeng sa miwing iti puso Sunata nga Ilocano Arubada kami, ada kami Manen nga FDG Amang liliwaken nagpagkatawa Mang kumpleto ti Domingo Bayat ti panaging inanayo Kabayatan nagtipin na tektay nga Ilocano Siyak manang Jun Siyagmet ni Ama Da kami ti 4 decade duo Liwliwati OFW Liwliwati amin nga Ilocano Adda kami manen karuba With your Manong Jun Seriales. Ken ka na kanyo dyan Mark Pastor Para iti talong nga oras sa napnuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken Biag Dito'y lang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. Arubada kami, ada kami Manen nga FDG Amang liliwaken nagpagkatawa Mang kumpleto ti Domingo Bayat ti panaging inanayo Kabayatan nagtipin na tektay nga Ilocano Ajis, abot ti mabilang, iti bulan iti Marso and of course, may samanin apo nga Domingo nga agkukuyog tayo amin nga Ilocano dito lang apo kasamitan nga radio station tin entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. And yes, of course, you're going to be with your Manong Jun together with John Mark Apo nga nakadado iti nakasagana nga sorpresa kada tayo amin. Of course, ang tabayanan niya po, tipan lang ipadawat tayo iti 1 unit two-burner gas stove courtesy of Pandesab Basic Bread and of course owned and managed by Walter RJ Umol. Ayan, of Alicia Isabel. And of course, nang tadmat apo ni Apo ing-ingungutong tayo nga board member Fred V. Alili iti ayan, Mag and of course Relo G-Shock. Yan. And of course, may sabi po ni Engineer Kokoy Terte, Rodrigo Terte, iti Oscar Salmon Isabela. And of course, datay ka anakak nga ni Giovanni Vizcarra nang tudmet ipapremyo isong namnam sek apo. Iti Domingo tayo with lots of surprises itatao. Ngayon, dagiti mandarimana po nga agbubuya kada kami iti Facebook Live. Thank you so much apo. Medyo nasakit ti ulok. Sika man ti mangkita balong. No sino kita nga naka-online. Kitaan lang. Basi laeng. Taambok nga maibos ti oras. No basa mamin ita. Aduda. Yuan Martin. Good morning mga idol. Hi, watching from Burgos. Kanay Gonzales Maya. Mabalinag-request apo. Kanay Pogs Tags. Tinaganawan. Mabalin apo. Hello. Kanay naman ni LV. Reklam. Tinagan na. Hi, Jun. Kamusta ka no? From Fe, Villanueva. Ano apelyido na ito eh? Baliktad mo namin. Almaz. Apo ya. Baliktad nga apelyido kito eh. Yuan Martin, mabalin tag-request. Mabalin na po. Good night. Ano natin eh? Happy Sunday. Dita idol from Hilda Schmidt. Smith. Schmidt. Request idol Bulan from Hilda. Magandang tanghali, 4 decade duo watching from Los Angeles, California. Mabuhay, blessed Sunday ko na. Okay nga rod, dito nga rod, balay tayo ma, dito'y baryo, dito'y Isabela, na yung bang pangal daw, katakiti nagkapon apo nga nakimisa, ay kat,
medyo awampay lahat yung isam kan pumang pag-aakta. Siyempre, keep your self holy as of this moment. Kati-kiti hampay apo na panakimisa ay Dapay ikayo. Dapay numalam. Kayo dumagasbi. Taday lang ang pati panawan nga. Mabalintay nga daton kiniapo. May salang oras. Nanay, o mambantayan na kayo 24 nga oras. Isang oras pagbitlaan ko makat agyaman ka magkangkuana. Di ka di ba lang? Ngaro da ka diti man payati kung daw nga pag yamanan ta apo iti nang invite kita ta di last Friday night. Adi kami ako pinili sa festival sa Jones. Isabella, thank you so much for inviting the 4-decade duo. Apo talaga. Manong araw, tinaki-selfie ka nyata. 492? 492 iti kasangsang petang iti total nan ganan alpasa 923 aya. Nagad-ado tinaki-selfie kanya. Okay, thank you so much apo kada kayo amen. Nga adita nga umay nagbuya kada kami dita pinili sa festival. Ken syempre madi nga awanta di jay no madi natin invite ni municipal accountant. Nya natin natatayon. Laeng basta municipal accountant ko na talatan. Sa bali no sa hantan tukit di mabalikas tinagan na. Anyway, dapat papabati dito ini oh. Ano na? Hello JM, ating ko pagigrit mo man ni Papa Sunny. Yeah. Birthday na itan, isang nga Sunny Cielo. Aratoy kami ita, Jay Luna. Si kami kada engineer Jingjing Galeom, Kuya Leo Solmirin, ni Ryan Padua, ni Bart, ni Ivy, ni Ate Iris. Okay. Ay, talaga. Lati pato ngayon mayo dito yan. Di da ka nga nilaglagi balong. Apo siya datang ko basaan dayta di da ka pay dinagas. Dagita ka opisina Adda no bigat itugot da dagita. Oray pa hinabang leston sa bali na DJ. Apo amo nga ikalika iko isudan ikalukaran. Talagang hangka nga importante kada kuwada. Awan silsirium kada kuwada balong not unless ada sumangpot itata dito istasyon. Nga pataw. Kas jay adobo na. Jay tanga mari na no kang importante kakanya. Okay, may sabay apo nga kunana mo dito ini kabsat nga Adel Bulataw kunana good morning Sir John and JM. I-greet ko man ti happy birthday ni Sir Sunny sa Assessor's Office. God bless. Pa-request ti Halsema, salamat kunana toy. Anyway, damdamate nga pagkanta kita. For the meantime, dito nga road, apo iti sunata nga maipaay kada kayo amin. Kaya't ulitin mi apo, nagado iti sorpresa nga insagana mi tatang aldaw para kada kayo. Apa ngay? It happened in old Oklahoma. One night is a beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to find for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. It happened in old Oklahoma. One night is a beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn
left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. That's it na po. Our first piece entitled Oklahoma Waltz that goes out to Idiken Ita. Yan, nagkita members na po itikiti stakeholders before they could do. Especially ni Kapsat charity nga kikayat nila unay dito nga sunata. Kata nag-text ni Manang ko apo nalipatak ngamin apo nga nag-call back kini ading ko nga Annabelle. So ading Annabelle, sorry kadi ayak at nagadong ngamin bisita ni Kuyang Mundirabe imay apo dagitay representative ni Congressman to be ni Johnny Kuyahan Lamot Ifugao. Kiangan, I should say. Kiangan is una one. Taga Kiangan is una. And they were so glad and happy. Ako, daunay na kita inaramit ng political jingles da. And of course, katikiti so amin nga nagparamit kita kami, agyaman kami. Kini Mayor Lucita Tan of Aritawa. Lucita Tan ko nam. Lucita, medyo English nga men. Okay. Medyo islang of Aritawa, of course. Aritawa? Sige man malagi mo, dahil inarabit ng Gonzaga, Cagayan? Sanyatan. Aji Bulacan. Maon. Ejay Alfonso Lista. Chokyagan. Wow, nagitalaon moryadong talaga. Reyna Mercedes. Oh my God, Barangan. San Mateo. Sino? Isbimin no Mayor? Mayor. Attorney Greg Pua. Kawayan. Paul Mauricio. May sapay. Kawayan? 1, 5. Agor ka. Anatarayan na. 3. Anatitarayan na. SB. 2. Agor ka. Alicia. Ajay, agparamit lang? Ano tabi na record? Hindi, binis lumot. Actually, nalpasan na yung trap na. And then, i-record to na Rabi. I-record mo dito. Anyway, katikiti so amin na po ng TED, iti tiwala kata kami. Iti pa nagramid mi, katikiti talak. Iti political jingles na, sapay lang kung maapotahan nyo magustuhan, dyan naramid mi. Apay ko na. Agsubli, tatagparamid uli sa Bali. Anyway, nagustuhan na so nga handang agsubli. Ngam sa Bali ni Congressman Sheena Tan, and of course Congressman Agustin, whatever. And thank you so much kita kayo Apo for the trust. Nag-text ni board member Fred Alili. Jun Kablawak man dagiti Vayo Synergy Boys, Jay Planta, Libertad, Ken Malibago, Etchaga, Isabel. Okay. Aming apasyaran dayta Apo board member Fred. Kaya may agpa-picture dito nantay agkiw-kiwar ita na niya man. Wow, nanggagkumot lang ta Oklahoma manan. Pagrit si Kuya Sani ng happy birthday ang Mac. Happy 58 Golding. Sino? Golden. Ni Sir Sanay Golden? Golden na. Ti favorite na kanta ko ka, Willingly. Willingly para kada kita adaan sa Bali dahil sana kita amuna nga talaga tipilpilyan na datang nga Sunny Cielo. Talaka. Okay nga radam. Dahil nga una nga papugto mi Apo nga i-text yun dito official text line may. Iti regalo nagapukin ni Apo board member Fred V. Alili of the 6th District of Isabela. Akas magito iti screen iti Facebook may isang relo kan may isang G-Shock kan may isang mag dito. Apo nagsimple laeng Apo di papugto mi kasi we're just giving away lagi ayat nga nagapu katakuhada. Isong hamda kayo nga paregatinan. Ipagpakao nami Apo. Ipag-textan nyo lang dito yung official text line tayo over 0915-071-3686. Ayan. Ulitin ta basit sige, basit lang. Bunbunto kanta. 0915
0713686. Naalaya, obeng. Naalayaw? Okay, siguro. Yay! And of course, with your name, syempre, age and address. And the Ayan. title of the sound. Ti paulo ti sunata. Inunaan lang dito. Naglaka lang apo datoy. Syempre, kasta ti agiwara si Ayat. Courtesy of board member Fred V. Alili. And of course, iraman tamutan dito. Kapartner na ni SB Arcomeris. Dito nga rin apo. Itidadatlag asunata. May sa akong anak, di man nalun, naigugurat trabaho taltalon. Wanta karbengak, nati tumulong, no awan ti klase, ken tiyempo bakasyon. Namnamaek adi kamto, maawanan, ti pagbiyak sumagmamanu abunglag. Slaubing ka naman. At danto pa'y basit a paglakuan, igatang mintut dagdo maakasapulan. Si kaman ubing man. Nung kanyak abyan, ay kasmanla ay ayan. Nakaimot. Dagiti aramid, jay katan talunan. Ay awan dukot ken pakariribukan, di bagi pumigsa sumalun at tay. We are looking for the complete address. Jadi di ketinggal taltaran kasi ti sunata. Ay, nagmayatan. Agap-gapas ka, nagmaya nga talaga. And of course, inusar mo iti payo synergy di taltalo. Wala. Nakaado ti apit ha. Buwan. Oray na lakat ti presyo tata. Nukanyak abyang ay kasmanla ay ayam. Dagiti arami jay katal-talunan. Ay awan dukot ken pakariribukan, di bagi pumigsa sumalun at pay, di bagi pumigsa sumalun at pay. Tay ko na ako, ipagpadawa mi apo dagito nga panagaya, tagabu, kadagiti patpat gen tayong pagaya, men sponsor, iti Adda kami manen. Once again, thank you so much sa board member Fred V. Alili, atay kakulkulay ko nga board member. Akapadpadak nga nataragi. May isa lang po daw ko ditenti camera. Di camera lang dito, amumot na iti gadgets that. And of course, we would like to say congratulations apo yung tinangabak. Iso ti kaunaan apo, anati oras na 25 nga timanon ti text na adamot ti mo na nga kuha nga kompleto tinagan na so nga iligkat niya pa. Ti tinangabak from San Isidro. Old Ramos East, San Isidro. Naman medyo title ti answer na anak ti Manlalo. When ket ano dumdum nga kakabsat alaam ditoy istasyonen of course bring your ano nga ta passport, ID, valid IDs or anything mabalinding syempre voters ID. Siguro voters ID or tin ID. Tatano awan ti maitugo mo ka sa itugo mo ni kapitan. Na pa-type ka iti barangay certificate of bona fide resident of kung kunano di jay and has no legal kaskaso kung kunano di na pay pulos na patpatasan di nagtaktako ti manog dito yung taong tilad na. Congratulations to Lani Joy de la Cruz 22 titawan na nagubing ka bagay na bagay kanyang dahito G-Shack nga relo courtesy of board member Fred Alili. Andabayanan nyo, ado pa apat ipa premyo. Iso nga stay tuned, hang kayo giyak akar. Kat bumasa ka manan, kadagiti pang aw nga na suro ka napasok nga kasot na kataw. Naipanggal daw yung manong duwa siguro mabasa yung ati text ko kuna na. Dahil di last week madiwa na basa. Ay, ang pasensya. Well, pasensya.
Kablawak man nila kay ko sa bali ni Nilo nga Bartek. Ay, Ano sige. Siya katay duwa nga anak ko ni Pinong ken Maria nga sobra ti bangad da. Anata pakapasakit tingiwat ken siyak manong ni Rosel dito ay Purok 7 Centro Ramon. To kariman jay sukisok oraek mga manong. When isa din sumarunong ang kansyonin ta. Dapat jehal sa mo tataya. Unahin ta Jesu Kisok. Ta iso tin request ni adi kong Annabel Velarde Seriales. Oh, ayaw. Kung nana ni ading kong Annabel, naglawag, ti pa nagkita kita glawlaw no dayta iti tugtog. Aya. So kisok na si Siwit. Sukisok. So kisok. So si Siwit, i-request si ading ko. Ay kay naggulo ka mo. So kisok. Maulawag kanyamon. So si Siwit yun unaan si Siwit. And syempre, Si Siwit. kada kita yung nagpaaramid mo tan iti political jingle. Mga iti. Matono. Jadi, may babis kaya ito yung sonata. Hindi, Kabsa at Warren Lunag. Warren Lunag kini Mercy ay mate. Wilma Concilio. Wilma Concilio. Okay. Mercy Aquino nga din panunod ko. As bali niya Kirino Isabela Kung dyan. ganun. Apo nagmayat iti champion po election na po na nakaat at iti nagayami nga politiko. Kung ganun. Si Siwit iti request ni Ali. Sige, ganun. So, bumasa Panat ka mo. ba? Iti dumapay ka. Nagkatuunay iti message. Ate ni naimbagnal ano? daw yung manong Jun pakabalaman damamangkan papangko nga agdengdenggag kada kayo. Mabel po ito. Iti Osol Jones. Jones. Okay nga rod. Tumader tayo karo ba? Kahit medyo ipitik-pitik tayo. Dahil ito ima tayo with this piece.